My name is BIJIYOBIJA. I'm a pastor of Jesus in all nations. Hallelujah. Amen. The first I was a pastor in Harare. Harare. Zimbabwe. Oya iyo kora simugusha ntago ari yo. Reba mu ndimbo muri 306 mbega urukundo rw'Imana yacu. Shami yongiye. Nawarondoro korungana rusumbu kwezi rusumbe. Haleluya. Kandi mane byose turimo gukora mwana mu maboko yawe. Basharaga watumye Yesu azamwisi yacu windusha turuhure. Haleluya. Kirara kinzerezi washakira barakatos hapo bana ukumve muri amasengesho yanyanja zose zabanka wi umva Kristo bawe mana umva urusengero rwawe mana umva imbaga yawe mana intama zawe twese mana bukandi kwabo Yesu ducumo twabanditsi. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tugukiza mere cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nawe musarigira ute hallelujah. Hallelujah. Amen. Mucyubahira Imana. Amen. Amen. Muyikomera amashi cyane. Zakagendana agakiza kimana we nzakagendana agakiza kimana we nzakagendana agakiza kimana we nzakagendana mukozi Imana urakoze cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mumpera Imana icyubahiro cyane. Icyubahiro ni cyawe wa Mana we. Icyubahiro ni cyawe wa Mana we. Iteka ryose. Amen. Muribuka amateraniro y'ubushize rero twari bwakira umushyitsi mukuru uhagarariye urusengero ku rwego rw'isi. Ariko nanone mbere ko tuza kumwakira hari amatangazo ahari abiri. Hari ubukwe dufite ariko nanone mureka ko dushaka kubaka urusengero. Niyo mpamvu dufite umushyitsi mukuru nagera ngaha rero ya nkunga yanyu yose mwabyumvishije. Hanyuma nawe wundi ufite ubukwe kuko tuba dufite umushyitsi abone ko dushingira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Juruti haleluya. Amen. Haguruka udushireho isengesho hanyuma noneho nyuma y'isengesho reka ngere ndanumva ko haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka dusenge Imana duciye bugufi mu mitima yacu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mana ishimwe reka dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose turagushimiye izina ryawe rishyirwe hejuru waturindiye mu mayira tugeze mu sengera amahoro. Uwiteka ndakwinginze ube muri twe datubwiriza bwirizwe nawe uhagararana nawe mu izina rya Yesu. Uwiteka amagambo bavuga tubere inkingi y'umutima data turakwinginze uterane natwe kandi uhere tutangiye kugeza dushoje tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Kandi Imana himbaza. Haleluya. Murabona ko Imana idukoreye ibitangaza cyane. Imbere yacu hicaye abashyitsi. Turabakiriye bashyitsi beza.
Nabakiriye bashitsi beza nimwicare muguge neza Nabakiriye bashitsi beza nimwicare muguge Haleluya mwicare muguge neza Nimwicare muguge neza Nimwicare muguge neza Nimwicare muguge neza Amina haleluya Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Amina Imana ishimwe cyane. Amen Gira uti amen. Amen Haleluya. Bashiki bacu rero murakaza neza. He's welcoming us. Yeah. Okay. Abana abakristo bacu. Nkuko mubabona rero ubu ngubu mudusanze mu iterano. As you see them, they are praying. Tumaze kwakira abashyitsi bacu rero namwe murabizi bakristo Imana iravuga ngo umubiri muzima ugomba kuba mu mutima. I think is very possible. Uwo mutima rero ni Imana idusaba tugomba kubanira abantu bacu neza tukerekana urukundo. Urwo rukundo ruzava hehe rero? Mu gusenga. Wamara gusenga ugatanga amaturo. Uwo mubiri muzima rero nahoze mbabwira babandi bagenda bavuga bagenzi babo ntabwo ari ibyo. Babandi bagenda bagacana bari mu kunywa ngo ngewe ngo nicaye burya hariya ngo ntanywa ngo ntacyo bitwaye. Oya, icyo ni icyaha. Ngo ntukegere icyaha ujye ukigendera kure. Amina. Kukigendera kure ni gute? Ugere ku kabari jya kure n'ubusambanyi. Amina. Imana ishimwe. Haleluya Uwo ni wo mubiri muzima na roho nzima n'umutima muzima. Ibitekerezo byawe byose ugakora ariko kandi nanone ukiringira Imana kari ishobora byose. Haleluya Amen. Namujya mu bapfumu bari abapfumu barababeshya. Bari ni Satani bakorera Satani. Senga Imana yawe uzabona byose. Wasenze Imana uburi kimusore. Wasenze Imana uburi kiwawa nkumiwe. Haleluya. Amen. Amen Urugo ruzima umugore n'umugabo basenze Imana babuze iki? Barakubonye Mana. Ariko babandi badasenga bahura mu bapfumu bajya kwa Sekiri ari Satani yabokamye gusa. Oh haleluya. Amen. Vuguti amen. Amina. Oh haleluya. Amen Oh haleluya. Amen. Sinabura kugushima no kukubaha kuko iminsi yanjye wayongereye. Sinabura Kuko iminsi yanjye Sinabura kugushima no kukubaha kuko iminsi yanjye wayongereye. no kukubaha kuko iminsi yanjye Oya gatambe. Sinabura kugushima no kukubaha kuko iminsi yanjye wayongereye. Sinabura kugushima no kukubaha kuko iminsi yanjye wayongere. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen How are you? Umeze mute? The first of all, I thanks for everybody here. Mbere na mbere ndashimira buri umwe wese hano. My name is BIJIYOBIJA. Nitwa Bijiyobija Geregwari. I'm a pastor of Jesus in all nations. Ndi umupasiteri w'Imana mu bihugu byose. Haleluya. Amen. The first I was a pastor in Harare. Mbere na mbere nari pasiteri muri Harare. Harare. Zimbabwe. Muri Zimbabwe na agace gaherereye ubwo muri Zimbabwe. Amen. After Zimbabwe, I was
I was the president of the pastor in Muchanga for Osea. nyuma y'aho ngaho nari perezida w'umupasiteri muri I was the pastor of all pastors nari umupasiteri w'abapasiteri bose in of ndani Muchanga of Osea. Rouge Osea. Rouge Osea. munsi y'inyanja y'umutuku. Yeah. The first of all, I give you our greetings of your brothers. I give you all greetings on all the national. Ndabahereza intashyo kuva hirya no hino. Of all nationals. Amen. Yeah. Turazakire mu izina. They sent you to tell you that banyohereje ngo mbabwire ko they love you. barabakunda cyane. They love you. They love you. barabakunda cyane. They love you. barabakunda cyane. Amen. I think and you ndakeka love namwe them. murabakunda. Because Jesus was the, for example, kubera ko Yesu yababereye urugero. he was the for example for us. Yatubereye urugero twese. We must behave true love. Dufite kugira urukundo rw'ukuri. Because of Jesus will love us. Yesu adukunda. Hallelujah. When Jesus was not loving you, who are you now? wari kuburinde nawe. Wari kuburinde Who are you now? Wari kuburinde nawe. Hey, he was loving you without rich, Yagukunze atari uko uri umukire. without black people. Atari uko ufite uruhu rwirabura. We must target him Dufite kugira inkombero to see yo kureba how we can be, uko twaba Jesus. nka Yesu. Amen. For example, Nk'urugero, remember muribuka when Egyptians igihe Abegiputa runs to in behind of Moses. bagendaga biruka inyuma ya Mose. Huh. Yego. Remember, son? Hallelujah. I remember on that time, Ndibuka icyo gihe Mose was kneel down yarapfukamye and asked God, abazimana, God, what Man. can I do now? ese nakora iki none? They was surround me. Bari bamugaragiye. They was surrounding me. Bari bamugaragiye Egyptians. abanyegiputa. God tell Mose, Imana yabwiye Mose, what are you have? ese ufite iki? What are you have? Ese ufite What iki? are you have? Ese ufite What iki? are you have? Ese ufite What iki? are you have? Ese ufite iki? Mose tell God, Mose abwira Imana ati, I have steak. mfite inkoni. I have steak. Mfite inkoni. I have steak. Mfite inkoni. Look at this. I have steak. Mfite inkoni. Steak. Inkoni. Steak. Inkoni. Steak. Inkoni. Hallelujah. Let me ask you. Reka mbabaze, When God comes here now Imana iramutse ije hano none and ask you, ikakubaza iti, what are you have now? ufite iki nonaha? What are you tell us him? Ni iki wabwira Imana? What are you answer you? Ni iki to God? wasubiza Imana? Huh? What are you answer? Ni iki wasubiza? Mose Mose said that. yaravuze ati, mfite inkoni. God tells Mose, Imana ibwira Mose iti, you have a stick. ufite inkoni. Down here your stick. Jya hasi wowe n'inkoni yawe. You told him, put down your stick. Imana Down. iramubwira ati, shinga iyo nkoni hasi. Amen. Put your stick down. Shinga iyo nkoni yawe hasi. Immediately, Ako kanya the ocean inyanja separated part two. yahise igabanya uko ibice. Left the part. Inyanja yahise isadukamo ibice bibiri. Amen.
ibice bibiri In the middle hagati of the party, y'ibyo bice bibiri made the three was run. bose bahise bacamo Egyptians abanyegiputa was the flying ocean banyuze muri iyo nyanja and him. banyuranye nawe muri iyo nyanja On that time, muri icyo gihe the Egyptians, abanyegiputa they want to kill. bashatse kwica Mose. Amen. I think every now you have some people want to you. ndatekereza ko namwe wowe nawe hari abantu bakeneye kukugirira nabi. Uko niko Because of you have dresses very well kubera ko wambara neza and him wowe dresses very bad. yambara nabi. He will kwirirwa of kwanika buzutu. Now I ask you, my brother, ubwo ndakubaza nshuti yanjye, all of you, you must hands up your eyes from the heaven. mushobora kwerekeza amaso yanyu ku ijuru. Hallelujah. Now you must wait the brief of God. mukategereza kwizera kw'Imana. The brief of God. mukizera Imana. Because of God kubera ko Imana is only give you what anything you need. izaguha buri kimwe cyose Such as ukeneye. food, Hallelujah. such as babies, N'abana, such as shoes, such as clothes, and each other. na buri kimwe cyose kuri buri wese. We will continue next day because you are pastors tuzakomeza ubutaha kubera ko pastor wanyu was inviting me yari yantumye ngo to come to be with you yari yantumiye ngo nze kuba ndi kumwe nawe today. uyu munsi. He was told me yambwiye ngo uyu munsi you have financing of house charge. mufite ubwitange ku nyubako y'inzu cyashyigiye ku. I tell you, nababwiye ko these things ibi bintu of to fundraising byo guteganyiriza inyubako is about to learn of God. ni inzira nziza yo kugana ku Mana. It's about to borrow of God. ni inzira nziza ibajyana ku Mana. Because of you will give benefit or comes from the heaven. muzabona inyungu zituruka mu ijuru. Let me tell you, reka mbabwire, one day umunsi umwe I was sitting in my home nari nicaye mu rugo rwanjye and I have a Ruzagayura. I nari remember. mfite inzara Yeah. ya Ruzagayura. Do you know Ruzagayura? murayizi Ruzagayura? I think you are people for behind the row. ndabizi ko muri abantu mwese mwaturutse ahashize. Yeah. I remember that time ndibuka icyo gihe my wife umugore wanjye was killed. sorry Was kugwendera. yari yapfuye. My babies. umwana wanjye yari yapfuye. No, not kugwendera. He was lose school fees. yari yabuze amafaranga y'ishuri. Then they was in examination. bari mu bihe by'ibizamini. But I have school fees. ariko ntago nari mfite school Then fees. when you have school fees on that time, ariko iyo ufite school fees kuri icyo gihe amafaranga y'ishuri, sorry, when you was haven't school fees on that time, iyo udafite amafaranga y'ishuri icyo gihe you must stay in your home. uguma mu rugo iwanyu. Then another correct exam. abandi bagakora ibizamini. But that time, ariko icyo gihe I ask my God, nabashije Imana yanjye, what can I do now? nakora iki Mana? I was help some people when he has ndafashaga abandi bantu igihe nari mfite icyo ngize kuba nabafasha. yeah.
I ask you, my God. narayibajije ati mana yanjye Why don't you help me? kubera icyo utari kumfasha. Then I was fundraising for kandi njyewe narafashaga abandi mu bijyanye kubaka inyubako zo gusengeramo. Immediately now, ako kanya I received Western Union nabonye message y'amafaranga $2,000. ibihumbi 2,000 by'amafaranga. I was feeling very well. numvaga nishimye muri ako kanya. But I ask you now, ariko ubu ndakubaza noneho what wowe are you remember to God? niki wibukira ku Mana? What are you asking your God and tell your God I was doing? niki wabwira Imana wigeze gukora? Now, because in this time, kubera ko muri iki gihe some Christian was jega. abakristo bamwe na bamwe ntago bari bagisenga nkuko biri. But I tell you now, ariko ndababwira ngo you must do what you will remember to God. mukwiriye gukora icyo muzibutsa Imana, muzabwira Imana. Your pastor tell us pastor wanyu yatubwiye you have church mufite fundraising of house. mufite gutanya amafaranga yo kubaka urusengero rwanyu. Immediately now, aka kanya what are every here you have mwese hano aka kanya mugaragaza icyo mufite for everybody. kuri buri What umwe every you have, icyo mufite put it down, put it here, put it Mushyiremo aho here, put it here in the case. God has long arms. God love you. Imana God love you. irabakunda. God Imana bless you. irabakunda. God Imana bless ibaha you. umugisha. God bless you. No. Change of money. Change. zana amafaranga yose. Yeah. God bless you. Imana iguha umugisha. God bless you. Imana iguha umugisha. God bless you. Imana iguha umugisha. What do you left this? Zana nayo ngayo. No. Ayo ngayo asigaye. No. What? God bless you. Imana iguha God umugisha. bless. Imana iguha umugisha. For everybody who has finished, nta n'umwe utaratura mwese mwasoje. who are not referent, ninde utaratura? numbering. Reka tuyabare. Haleluya. Amen. How many? Nangahe? Speak it out. Vuga cyane. I'm coming from Zimbabwe. Naje mvuye Zimbabwe. I'm not come to George. Nago naje gukina hano. 10, 10, 20. 20, 30. 30, You have 40, 50, 65. help me. Give me any number. Mpereza ayo mafaranga. Mubwire kara urusengero rwacu aharajyana hehe kandi ari urusengero rwacu. Yo. Ari urusengero rwacu. Simi. Ari urusengero rwacu. Simi. Iki. Pastor of all pastors. Somo pastor w'abapasiteri bose. All heaven and urusengero tujya kubaka n'u Rwanda. Mubwire n'u Rwanda tujya kubaka. what are you saying? N'u Rwanda. Saying that they are going to building the church. Is their church not your church? Yeah. Man, Bwana. Are you giving me Give me. Wait, Me. I'm coming from Zimbabwe. I have hungry. I have hungry in my home. In my home I have hungry. Urusengero rwacu. Aya mafaranga urusengero. Put here your man. Urusengero rwacu. Put here that man. Urusengero rwacu. Put here that Arajyana hehe? Put here. Arajyana.
none ayo mafaranga bari gupfa babwire bayazane none nyabagabanye. Okay, he's saying that you have to bring that money and sharing for us. Sasa no problem. Nande, uyagabanye inde nande. Uyagabanye na pastor. Yazane. Aki. Wali badusubiza amafaranga tunese tukamenya ibikibazo. Urusengero. They are saying that mudusubiza Oya God bless you. God bless. Imana ibaha umugisha. Mwakoze umurimo wanyu. Waya. Aya mafaranga agiye gukoreshwa imirimo y'Imana. Aho waba wavuye hose. Aho waba wavuye hose. Ntagiye bindeba. Don't say what? He said that. Ayi waze gukakara. Ayi waze kudedera. Ayi waze ku amafaranga nyahaye Give us our money. yabuza urabona ibyo ukoze. Ibi byose ni wowe. Ibi byose ni wowe. twe twarasenze we Ibi byose ni wowe They are ubiteye. insulting you. Mutagira n'ubwenge turabavumbuye turababonye ngaho. Ibi byose ni wowe ubiteye. Wowe. Pay me my Wowe money. uzubeshya. Pay me my money. Ziba. Wowe tumye tubura amafaranga. What he said? He's telling you that you make him losing their money. Kwa ntwarubi wambwawe. Se. Cya kigabo kizi ni Kinyarwanda. Ure n'amacinyi. Urakicwa n'imvunjwe. Uragapfurwa hagapfurwa ngurwo sike. Gishyira amafaranga yanjye nshaka kwita. Nawe si wibura nsadukaho. Musaduka y'ibiki se byose ntago ari wowe bite. Unsubiye harare n'igiti kandi naje muri fuso y'ibirayi. Rero uraza gutuburira abantu ukajya uvuga ibintu binapfuye staki. Mose was standing, was walking. Ibintu nibyo uri kuvuga. Staki ni ibiki ko gende biri no kunshaka. Wareka sikuru. Nsi wangu nguza senki sandashonje igihe. Amafaranga make ufite. Ngo? Ayo wetsimye ryari? Oya, ayo wetsimye ryari? Zana. Ayo nago. Naringeze. Nayo nagwa. Nakuborosa. Nagukuramo yose. Nuba nkayo wagakobwa. Ndetse nkomeza ku mafaranga. Nayo noneho. Mbitaka kiza nabirambika nkagusabiza. Nanjye nakuvunagura. Ndakoreye ubusa. Nahagiye icyaka kiranyica mu biki. Ahubwo genda sigara Siko nkaho usengaga iki? Nsenga iki ninjuze ibyo nsenga. Wagakororombyawe. Hey! Ngatugabana. Angahe? Kuki wampaye akazi kagafa ari kubundi? Kagapfa gute? Yewe naturutse iryo cyanjye yonyine ntayirimo. Zana ku mafaranga.